Današnja, 19. skupščina Gorenja, je potrdila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, glavna tema pa je bil podpis strateškega sodelovanja med Gorenjem in japonskim Panasonicom. Sodelovali bomo na področju proizvodnje, razvoja, trženja novih izdelkov in tako naprej. Hkrati pa se kot dokaz za to, da je sodelovanje dolgoročno, resno in strateško, Panasonic tudi odločil, da bo investiral manjšinski delež v lastniško strukturo Gorenja. Panasonic bo v Gorenje investiral 10 milijonov evrov, zaradi česar bo uprava Gorenja na naslednji skupščini v avgustu predlagala dokapitalizacijo družbe. Predvidena cena dokapitalizacijske delnice bo 4,31 evra. Računamo, da bi prvi krog te dokapitalizacije bil nekako namenjen Panasonicu, ampak hkrati seveda po enakih pogojih takoj v drugi fazi ne bi izključili prednostne pravice obstoječih delničarjev. Zame je pomemben tudi odnos seveda do malih delničarjev, katerega društvo ste, ne nazadnje, in zato sem prepričan, da boste delničarji na predvideni avgustovski skupščini tako proceduro tudi podprli. Podrobnosti sodelovanja med družbama so po skupščini predstavili na tiskovni konferenci v Ljubljani. Trdno sem prepričan, da je tale dogodek danes nekako, lahko bi rekel, tudi za Gorenje zgodovinski mejnik. Verjamem, da je izredno pomemben korak k uresničevanju naših strateških ciljev. Verjamem pa, da je za obe družbi izredno koristen. Po drugi strani bo družba Panasonic pridobila dostop do Gorenjevih evropskih proizvodnih zmogljivosti, hkrati pa bo sodelovala z Gorenjem kot poznavalcem evropskega trga tudi na strani trženja oziroma prodajnih poti. Can you give us a comment how you see the further presence, especially in European market and cooperation with Gorenje? So first of all, I like to mention we are quite happy with Gorenje collaborations, and today we had made a contract with them, and together with them we like to grow sales and profit in the Europe business. And also we like to contribute to Gorenje. I quite have a strong confidence we can grow together with Gorenje. So it is a strategical business cooperation that have synergies for both of the companies, but Panasonic will also be involved with capital, now with 10 million of euros. How you see it in the future, in the perspective? Is it possible to even strengthen such a, and also this part of cooperation? I think for us, I mean, investing as a first minority shareholder was necessary for us to open our technology to Gorenje. I mean, it's a kind of symbol, but being part of shareholder, then we are able to open our core technology and bring engineer. Pričakujemo z njihove strani med 20 in 30 razvojnih inženirjev, ki bodo sodelovali na projektu. Z naše strani enako, vodje projekta je Gorenje, ker smatrajo, da imamo kompetenco znanja v evropskih produktih in tržiščih dejansko dovolj veliko. Oni ga imajo za azijske trge, vendar so tam produkti nekoliko drugačni. Japonci so nekaj bat, ne? Japonci prihajajo iskati priložnosti, ne, ki ohranjajo slovenska delovna mesta, ki ohranjajo slovenski menedžment, v bistvu sinergije dejansko obstajajo, ne. Nič ne bojo zapirali, ampak bojo poskušali samo skozi sodelovanje z nami, pač tudi sami širiti. Prostora je dovolj in to je recept.